Chairperson Jong ke Committee on Empowerment of Women ke Badairu ke MLA ikong Mary Santa Mary Shela ila Leitjngoh ia ke Shnong Langtor mentag sengi ban penpau ia ke jing sngolem na ke benta ki bahiyeng Jong i kong Darisha Lingdo bat ia ikun Jong i badang arbenai kerta ki bala du la ke jing ho benai lebet ia ikong Santa la senran lang da ki dekhot ke komiti bat kinong peniat Shnong. Hakan ni kesengi ikong santai la leitru ban kemi ia ke jaka balalap ia ke medyap jong ikong Darisha bat pelong ru ia ke jing sengap jar ke ba arminit hakan ni ke jaka ban ken mau burom yi. Hadin kene ikong santai la leitru ban ia kendu ia ki he pulit ke Mairang Police Station ban tip halor ka jing ya jong ke jing tokit akabe dei bat kene ke mukot ma. Na ke liang jong ka la banjor ba ikong Darisha idei ban yo e jing bishar ke bahok bat kular ru ban ai ya ke jing kershan ki bahiyeng jongka ban penyo ya ke jing bishar hok.